Tokom prve nedelje početka uskršnjeg posta, tokom takozvane Todorove nedelje, smatralo se da se pojavljuju demonski konjanici ili konji koji su napadali sve na svome putu. Iako je reč o hrišćanskom prazniku i hrišćanskom svecu, Svetom Todoru, ovo verovanje je spoj u kojoj preovladaju prehrišćanski elementi. Konji i jahači jesu daleki odjek paganskih demona u hrišćanskom prazniku. Verovalo se da su Todorci jahači bili ogrnuti belim plaštom, a jahači su se zamišljali kao obični ljudi, samo što su imali rep. Ukupan broj jahača je neodređen, iako u nekim krajevima postoji verovanje da ih ima ukupno 7, a najopasniji je konj koji zadnji stigne, a za koga se smatralo da je hrom. Postojale su određene prakse i verovanja tokom Todorove nedelje i da se u nedelju pojavljuju hromi konji, a u četvrtak se smatralo da dolazi starešina Todorca, Veliki Todor. Nekada je bila praksa da su ljudi pravili maskirane povorke tokom subote i nedelje, čiji su učesnici garavili lica. Zanimljivo je da se Todorci zamišljaju kao konji ili konjanici, dok im se opis njihovih dela može preuzeti od vukova. Čopor vukova ima svoju kolonu. Na početku su najjači vukovi, u sredini su neiskusni i mladi vukovi, dok na kraju su stari vukovi, koji zbog svoje starosti mogu da se zamisle i da su hromi, koji imaju najviše iskustva i koji brane pozadinu čopora. A i način takozvanih napada od Todorca se opisuje kao da su ih napali i rastrali vukovi, ili da su ih pregazili konji. Hromost kod Todorca može da se prepiše i staropaganskom božanstvu Da Bogu ili Daš Bogu, ili hromom Dabi, koji se zamišljao kao i vučji pastir ili hromi vuk. Naravno, slična verovanja postoje po celoj Evropi. Jedna od najpoznatijih je germanska verzija priča o Wild Huntu, to jest divljem lovu, čiji je predvodnik jednooki Odin, koji se takođe smatra za hromog boga i jahača. Iako je običaj tokom vremena izgledao, tokom Todorove subote, jašu se konji i konjima se daje kolač u obliku potkovice, u nadi da konje ne bi udarali ili pregazili ljude. Nadam se da vam se svidio ovaj video. Zdravo!